eka madamu lamanene ndza mi tirhisa hinkwerhu langiseni maxelo eka madamu ya siku ra namuntlha mpfula yi karhi ya mahlweni loko yi langutisa xikarhi ka tiko ra mpimo wa 60% exeximali ku ya fikela dzongweni kambe loko yi langutisa ri hlanguti ri mpimo wa 30% kambe na ndhawu tin'wana le xikarhi ka percent hi karhi angarhele exifundzeni leswi swa le dzongeni kombela vanhu hinkwavo mi ti lemukise endhawini teto kambe loko na siku ra mundzuku mpfula yi karhi ya mahlweni loko yi langutisa leri hlangutini ra le opela damu yi ri mpimo wa 60% xikan'we na 30% kambe kombela vanhu hinkwavo va tihlayisa xikarhi ka tiko ri na mpimo wa 60% ya angarhela na 30% ku yisa leyi a ri hlangutini ri le dzongeni kambe tsundzuka swa ku nimixo ku ta ku ri na nkungwa lowu nga ta wu ri kona hi kombela vanhu hinkwavo mi ti lemukise endhawini teto kambe loko hi langutisa swilemukiso swa lowu nga ta wu karhi wu hunga hi matimba swinene le dzongeni hi kombela vanhu hinkwavo mi ti hlayisa xikan'we na mpfula ya tiyo leri nga ta ri karhi dzindza swinene hi kombela vanhu hinkwavo mi ti lemukise endhawini teto kambe loko hi langutisa siku ra mundzuku moya wu karhi wu ya mahlweni wu ri na matimba swinene kambe mpfula ya tilo yi ri kona le xifundzeni xa Eastern Cape hi kombela vanhu mi ti lemukisa xikan'we na ritsho leri nga ta ri kona le n'walungwini wa tiko hi kombela vanhu hinkwavo mi ti lemukise endhawini teto kambe loko hi langutisa maxelo ku ya xifundza hi sungula hi funza Gauteng ku ta ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundzeni xa Nkwasha kambe karhi kufumela Pitori yi ri ka 24 wa degree Johannesburg loko hi vona yi ri ka 23 wa degree kambe Vereeniging na yona yi ri ka 23 wa degree loko hi fika Limpopo ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundzeni xa Nkwasha kambe Lephala leyi karhi yi yisa eka 32 wa degree Polokwane yi ri ka 25 wa degree kambe loko hi fika kona le Vuxeni Giyani yona yi ri ka 29 wa degree a fikeni kona Mpumalanga ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundzeni xa Nkwasha kambe karhi ku yisa loko hi fika Skukuza yi ri ka 32 wa degree Mbombela 27 kambe loko hi fika Carolina yona yi ri ka 25 wa degree kambe a fikeni kona KwaZulu-Natal ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundzeni xa Nkwasha kambe ku karhi ku yisa Smith yi ri ka 30 wa degree Richards Bay 33 loko hi fika Durban yona yi ri ka 30 wa degree loko hi fika kona Eastern Cape mpfula yi karhi angarhela xifundzeni xa Nkwasha Komani yi ri ka 28 kambe loko hi fika Makhanda yona yi ri ka 29 wa degree a hi fike na Western Cape ku ri na mpfula loko hi langutisa le a vupela dyambu bya xifundzeni kambe tlhelo William 23 Cape Town yi ri ka 25 na rihlanguti ya fika Mossel Bay yona yi ri ka 26 wa degree loko hi fika kona a Northern Cape ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundzeni xa Nkwasha Kimberley yi ri ka 28 Upington 30 loko hi fika Sutherland yona yi ri ka 18 wa degree kambe hi fike na Free State mpfula angarhela xifundzeni xa Nkwasha kambe karhi kufumela Bloemfontein eka 26 wa degree Frankfurt 24 loko hi fika Sasolburg na yona yi ri ka 24 wa degree kambe mpfula angarhela xifundzeni xa Northwest hinkwaswo karhi kufumela Vryburg yi ri ka 23 wa degree Mahikeng 23 loko hi fika Rustenburg yi ri ka 24 wa degree ka vulawungi ra mina ri helela kwalano a ku ri maxelo hlayisekani.